Pozdrav, Raja, šta ima? Šta radite, ste dobro? A vi kako ste? A jel snimate ovo? Pozdrav ekipa, šta ima? Kao što vidite, danas sam sam na ovom videu. Naše Alme strike, poznate kao opet stroge, nema. Što je nema, tu velika tajna, ali ćemo ona to otkriti u nekim svojih daljih narednih videa. Pa smo iskoristili da ovu njeno odsustvo ćemo iskoristiti da pričamo malo o jednoj, hajmo reći, malo muškoj problematici tokom trčanja. To je uzrokovano trenjem. Kao što znate, nosite opremu na sebi i onda vam se zna tokom trčanja desiti, na primjer, da vam krvare bradavice. Što je na trkama jako čest slučaj i čak na trčanjima. Jedan od razloga, znači, krvavih bradavica je upravo loša oprema, kao što je pamučna majica s kojom možete da trčite. Znači, dok vi, tijelo se kreće, majica se kreće i ono što vam se može desiti da vam bradavice prokrvare. Jako bolno iskustvo, vjerujte mi, to ne bi trebali sebi da priuštite. Način koji to možete da riješite, prije svega da nosite jednu kao što je ova majica. Vidite, ova naša majica je dobra. Ona je od Dry Fit i ja stvarno, dok sam trčao sam u njoj i maratone i polumaraton, nisam imao probleme. Ne morate naravno našu majicu da imate, ali možete koristiti body lotion za tijelo. Znači, namažete te osjetljive dijelove kao što su bradavice i neke druge bradavice, znači, koje imate na našem tijelu. Naredni problem koji opet može se desiti uslijed tog trenja jeste problem unutrašnjosti dijela butina, gdje zbog šorca i pokreta i tu dolazi do opekotina. Isti način, ili da nađete stvarno da uzmete dobru opremu, kao što je shorts Dry Fit koji vam ide uz nogu, ili dobre tajce na dugim trkama kao što je maraton, ni to ne može nekad pomoći, pa i tu preporučujemo korištenje body loziona. I treći problem koji opet može se desiti uslijed dugog trčanja jesu žuljevi, jesu otpadanje noktiju. Meni je stvarno iskreno pomoglo kompresijske čarape, mislim da to je jedna pravo dobra stvar koju možete na dugim trenzima da sebi uzmete. Naravno, protiv žuljeva možete isto da koristite taj isti body lotion, tako da sebi olakšate. Nije garancija da vam se neće možda desiti ili da vam neće nokat otpast, ali će biti puno manjem obimu nego inače koji imate. Tako da su to, eto, možda neki, hajmo reći, muški problem koji se dešavaju uslijed trčanja, trenja, fizika, svi smo naučili u osnovnoj školi šta je trenje. Loša oprema dovodi do jako velikih bolova i stvarno to apsolutno možete izbjeći na vrlo jednostavni način. Naravno, nisu ovo samo isključivo muški problemi, ali muškarci sa njima pretežno kubure. Ne moramo napominjati, lajkajte nas, šerujte nas, subscribeajte nas, komentarčite šta vas interesuje o tema koje treba i želite da obradimo, da odgovorimo na vaša neka pitanja. Ja sad stvarno žurim jer me čekaju neki palačinci sa medom i orasima, tako da, eto, to je to, šta vam kažem, vidimo se.